clear tu te chibai le vek ule zun ni som panga kan lo thleng le ta a sipai council in thu nei na pong lak hi thali le ni som panga tling ta ton tum po voin zun ni som panga thil thleng lang sar zol deuh deuh kanan thlir ho lenga thuko chang toy te in kan chun jom le bok don nia subscriber ten comment lama in thu soi hi kan lo chia thina kan thei ang chuan mason kan tum ve zel channel min hlut saka min lo thlir sakle inan comment lai te hi kan lom hle ni voin zun ni som panga po hian Myanmar ram mun rang ranga kongan zo le hlom marlam Kachin state khopui rang ranga tangin chimlam tanin tari region dawai khopui lama muntina kongzo mu turan om le a rengun lamphei chu ni khuwa chia a ro surkara thalai rual chuan ni hliap ro hliap kan ti sak mai jok don nge an khuma tul takan ni anlai nat om viau mai boke tukina rengun khopui chiminda in township lama demonstration chu mianin nga khom ankal chuak felta tia sipai council lamin an ti boi le a nimen lam ang bok khan motorin an sule mayani oma mi panga aya tlem lo an man ni in khitit media chuan soi kongzo zong hi kan soi vek seng lovanga kan unaw te omna covid-19 rilen mek na kalimeu khopuya mi te po mai theilovin ni tin mai kongzo chuak thei tok an renga an chuanom tak zetani voina po kalimeu a hian na satakin kongan zo vele Myanmar ram chung thu hi a enghenge dikber a khoilam soi hinge dik ti hi riat mai hara mi puilam hian an tran na lam adik anti rolin sipai lam po hian an thu hi adik anti ve boka ma se sipai lam thu hi dikanga yan tlem aniang sipai council lam chuan thu chua mak deuh mai an siam le a office kai zong te chuan chanchin dik takan riat theinan sipai lamin an chua damera le new light of Myanmar te chu lo theilovin an chiar ngei turani atile ta aha thla khop mai an chiar ngei ti engtin ngian riat theyang ti lam hi thil boi thak tak turani heng newspaper chinghi te hi tunma atanga sarkar enkol newspaper ten ni February ni khat sipain thu nei na ponglak nu reilo te an man veta Mandalay chief minister Dr. Zomin Monga in maa nizandar Khawvel khan tu ti riat lo ten motorin bomanda ni in mita mutu te chuan an soya bom voi ni apuak ni in RFA chuan soi Dr. Zomin Monga hi Mandalay Amarapura sakain kalna kong puidunga a om Dr. Zomin Monga hi kumsom rukle pakua ani to a sangkhat zakwa somkwa election ate sangni sompani by election ate sangni sompanga general election ate le tuntum sangni le somni general election ate NLD party atanga thlantlin mipuinan du politician thatak mai sipai thu nei na adau dal thina wanga kumsom ni lai zel bangzu to anivea tuntuma sipai in thu nei na anlak vele khan Mandalay region noya sarkar na thok zong te tiam chin omlova office chol puan sak tu khani afak om khop mai nizana a in ma bompu ka hian thile hliaman omlo hlowani ama hi kan survey me kan ya wangin tan ina om chung hian adu angin damdoya e regular lovangti a chung tenan hlo thon pui hle Kachin state muku khopuya tanga khochak lama om bamon khwa cheng usu te chu sipai council in man turin thupek an chua nimen pia zun ni som pathum khan sipai terrorist ten man tuma inan valu chilai chuan lo om lo hlo maya chuwangin anu puile afanu te meichia pahni an man ta zok afanu upazok hi college kalme kania an pangber meichia ero kumlimi le kalani heng usu trianu pui fanau te hi tun thlengin sipai terrorist ten khoilama nge an da a engtin ngen om tak ti usu tria chung te hian an la hre theilo an mang angle ani ti BBC chuna soi Kachin lam hi tun la chu in man ti ang renga tam le khop mai mani lam khan Kachin state sui ku khopuya ral thua man lo man to a khami nu lama tang khan sipai terrorist te chuan ven himna lam an bei ngor le zuala Myanmar an man tamai PDF nenin zomna an nei ni an ngai mi som anan man phota tanain khuwa po mi som ni zatan man le tun thlatir lama tang khan sui ku township huam chunga chauchi police camp voi ni zet an beya tin sui ku khopui bulloka michi nan tia long an kap boka
mani zu nili khan suiku police station an beile boka chu phei chu suiku pdf te chuan kia te ne na tang ko pa an be ani thu an soitlang lo ni mani zu ni kwa khan suiku long chol na lama silaya puak le boka chuero pdf laminan ti ani lo thuan soi kachin news group ina soidan chuan zun thatira tang khan thalai mi somni le pakua an man to atia heng an man te zinga mi pariat thi anga an soiro adiklo ati an thi ni lovin sipai lam hian zun ni som pakhat khan an chungchang rel turin court lama an thon zo kani ati voin zun ni som panga zingdar riat vel po khan kachin state phakan township namjam khua KIA sipai tele sipai terrorist te anin kap le ni in kachin view chuan asoya chanchin kim chang a hriat thei mai ri lo ati sipai in thu nei nan pong lak nu KIA ne na nin do na hi thathum zeta tlingta ani hi kachin national organization KNO Paul thar chuan sian state khochak lam munko anti mun lama kachin national tat mado brigade zale pariat na chu zun ni som pani khan an din ti an puang to a he Paul thar hi kachin thalai tam tak chuan an pom lo thu le tulan ti lo thu an soina sa hle kachin rampum pui huapin KIO KIA kan nei to a hreawm keng Paul dangan ombel kher hi atul lo an ti deuh hlom ni in the 74 media chuan soi nam sipai Paul chak tak hi an mani chunga Buaina omang ti hlo om dewani hi sipai council chuan P2 seat chu din chhowe ta zela heng P2 seat ho hin akina chuan an la nok sak view mai theiani sipai lamtang civil mi training te po nei ve an nia sipai nan du an tir turan ni sian state le kaya state in rina tongchi le loi ko kong puidunga om thi kha ge ta hetiang P2 seat ho PNO ti ming in vo in an duty ya khwal zin vei vak ten check na sa in an vo na sa hleya an bung ruate pon chu sak hial thin ni in khwal zin vei vak pakhat chuan media ne na soi tunma chuan hege tan paltlang hen motor pakhata cheng zanga an la thina tuna ero cheng sanga la an la thina chan chuan lama thok hege paltlang tu pakhatina soidan chuan gate paltlang man motor driver ten sanga an choi ba ka passenger te thil bandage thlengin an chu sak du zelani ati tunla hian kaya state lam hian boy renga indona hian heng PNO P2 seat te hian sipai terrorist te an pui thin ni in kaya PDF lam chuan an soya ma se PNO lam chuan an hnial thung mai ni som thum pakhat khan KNDO Karen National Defense Organization le sipai terrorist te chu nasatakin anin ka pa chuan indona wang chuan KNDO lam chuan lei siam na na thok mi pa som thum pakhat le meichia paruk naupang som nen an lo man to ni an man te zinga mi pa paruk meichia paruk le naupang som te chu thatakin an thla le maya ma se midang som ni le panga te ro an thinge ni in an soya sipai terrorist te chuan KNDO en an that nge yani anti he thil hleng hi kayin state miawati wole kani le mokhi khwa te zom na tur uhu le yan siam mek na muna ani hemi thu hi soifi ein KNDO brigadier so nei u chuan heng mi som ni le panga te hi na thok tu anga om lem chang mai mayan ni sipai terrorist mi le sa te vekan ni ati ve thung an uniform le document dang po kan mu veka tin thi zinga then khat chu sipai terrorist te silai mutur thi an oma then khatero an tlana wanga KNDO sipai nan ka fu pon ombok ati ni in Irawadi news chuan asaya KIA lam bum antum ang thova bum antuma masen bum thei talovani berhi Sakain region Minkin township huam chunga khothen khata po sipai terrorist an voklal len view mai boka an budi sa khuana pathian hne na an hlan tur sa kho huai tu te hne na mi pui sum tho khom cheng noi sari zet tiamin mi pui te sum an rok sak hi cheng noi som zetani ti khitet media chona soya sipai terrorist te chuan civil mi te bungru an suwa samna sa hle ni in an soibok ati nimin khan jinma village truck huam chunga sa khwana lama an hotu u ongwin hne na tangin cheng noi sari an lak saka mini khua domia le te in a thleng kali lammi driver pali hne na tangin cheng noi thum le singa an lak sak bokani heiba ka sipai te hian mi mal in anti chiat sak nual bok
Sakain region Dipeyen township lam hian boy ve hle boka Dipeyen township huam chunga bau khua nimin zun ni som pali khan sipai an luta khua mi te chu manin silain an vawa silayan me puana mi pakhatan ka plum in then khat an so sam boka an mi man te chunga an rong hle ni in khua mi te chuan media thok tu te hne na an soyani bau khomi puite hi nimina tang khan mani ina ngam to lovin mundang an tlan dar zo ni an soi bok voin zun ni som panga chuna po min kin township lama sipai terrorist tele pdf sipai te anin dona sale hle bok sipai lam hi mi zavel ni in an soya min kin lama ero hi chuan min kin pdf le kani pdf te an tang ko pani engtiang chengi an din mun ni ta zel ala hriat theilo kaya state Dimosu township lampon khongai thlak viau bok Dimosu township nguitong highway dunga in te chu sipai terrorist ten an du in an roka an du zonga piang an lak baka an lak theilo te po an ti chezel bok ni in kaya mi puite chuan an soi smartphone dor pakhat po an ti chiat sak vek nuwa pon lama zamo rongkai deu so na thuan ziak zuya atlom lak thak du viau donani Dimosu khopui huam chung mel rukhua anti lam chu sipai terrorist te tha ruanga tam hle ni in voin khan social media lama an soi huai tamai Dimosu khopuya biak in te po an chena sa hleya Dimosu khopuya hian biak in te po chena sa hleya mun then khata chuan ruang hi atianin an lo tiang vum ni in an soya ruang then khat uin an thiar tak po a nul bokani ome hei hi ral tlan kirle ten an soyania ruang then khat chu achiat to wangin tu ngen ni ti po hriat thei to lo ina chena sa a thil hlulam chi engma mu tur lova sipai terrorist ten an lavekani anti sipai in thu nei na lak ter lam anan chet pong rong tak viu khan crph chuan sipai council te chu terrorist an ni ti na puang ta mia mai khania te chuan sipai lam point du bik heklo NUG lam chu terrorist an ni ti aron puang vele boka atu zok chunge terrorist ni ta ang NUG in defense minister atana ruat uji mun chuan a social media account na ti hian a soifia sipai lam hian tun lai hian NUG be nan terrorist ti tong kaman mang war ta view maya chu wangin terrorist je soifia nga yani atia mani nei ang hriam rhei kenga terrorist te lo ma chon hi terrorist an ni lo in dona dik takani zok mani kutaral thuam ma chuana mi pui chunga rong taka cheya mi pui thathin te hi terrorist te dan zok chuni ati uji mun chuan soinon le in dan dik tak manga sarkar na chel tu hne na ta ral thuam manga thu nei na chu saka ram chung mi pui te chunga rong taka che thin sipai council lo do liet ve hi terrorist ani ngot lo chu wangina tu zok hinge terrorist chuni ti hi mi puin a chan na an pengei don history hian ala chang fel le mai don ani pati June ni so matangin SSPP le RCSS anti sian nam sipai ve te chu bei pui thlakin an kap ti tanyen ta chungchanga writer senior tak mong su chuan Facebook a soile tlat mai indona mun hi loiham tlang tluan ni in SSPP headquarter omna one high ka phak na mun ni in a soya RCSS lam hian sipai sang khatle zangi vel mangin abeya sipai tamlama chuan RCSS chu chakzok anni mase military alliance lama SSPP hi an chakzoka an alliance ti hian SSPP hi an tan pui mayang ti atar lang bok loiham tlang tluan hi UWSA wa nam sipai tan pu mun poimo ania wangin wa nam po hi en thlak de wangai ati bok sian sipai te chu tiangan na salutuka an lo in bei chu ram in chu mai ni to lovin sian sipai pol khat chowadin an du wang ani theyangem ti te po zo na siam boka sipai in thu nei nan pong la ka wanga rampum a boila ya sian le sian an lo in do vak hi chu a poi deu chu ni hi ILO chuan Confederation of Trade Unions Myanmar CTUM General Secretary thokmek do phusan ra su chu sang ni le som ni pakhata tanga sang ni le som ni palithenga deputy member atana thlangta ILO hian International Labour Conference voizale pakuana maini som ni le pariata tangkhana mangtana he conference hian June ni som pakothleng a oang
do phiu san ra su hian Myanmar in democracy mu let le theinan ma alana sa hleya hei ba ka Sipai Council hi UN in a pom lo nan na satakin ma alabok kan ma September thla UN General Assembly lo tura pokhian Sipai Council hi pomani lo nan CTUM chuan malak zelatum ti an soibok kan Bharat hian Myanmar mi puiti ain asum don na angai poimo zok ti kan soifowa sarkar lai pui hian ati turchin a omve poni mai theya company te hi ni boithak chu India ramaral thuam lam siam chuak tu company zinga pakhat Bharat Electronics Limited BEL hian Sipai Council hi ala pui renga tui pui kam ven himna lama an mamo radar le khol chi rang a leiti rengani hetianga Sipai Council lam ral thuam lama apui reng hi chol san to ra turin Justice for Myanmar chuan ange nani Justice for Myanmar lamin India atanga Myanmar rama bungru an thon lu an lo chin chia dan chuan BEL hian February thachung ringot pokhan radar le chutiang lam thil chu tum sari zet athon lut man ni inan soya communication lam bungrua computer le spy mi te man thin engemo athon lut trip to henga thon te zinga hian target wazong thei chi bharani anti radar chi khat thadeu mai po telani a boi thak devani hi kumin February thla athon chu soilo nikum lam po khan hetiang lam chi bungrua sing khat le sang ni zet alo thon to boka mel ma be nanaral thum control na lam sang khat lai mai December thla khana thon bok heng zong hi sang ni le som pasari kum Prime Minister Modi ya Myanmar ma azin truma sarkar pani te inrem na angin BEL hian an thok te poni mai theyani June ni som pariat UN Security Council meeting lo tura khian internationalin Sipai Council chungchanga ati tur chiang takle fel takarel fel turin maini somni le pariat khan u chomu tun chuan lekha athe lut to a ati ratangin Khawvel in ati tur dik tak ti ni sela chuan Myanmar mi pui zariat chuang zet hi an thi mai lo tur ti in chu lekha chuan UN rorel na dik le fel Myanmar mi pui nan mamo zia aziak tel bok ni in BBC chuan soi he meeting lo tura hian ASEAN chairman mana Sipai Council lam kom tu khan report apeve bok don ani engtiang takin ngemoni pek don ni NUG chuan ramdang abikin western sarkar tenan pompui thoi beisien ma alazela a Buaina ber western lamen Rohingya chungchanga engtiang ruah mannange NUG hena siam tipo mani zun ni thum khan fel takin et chuak veta a heian sarkara kalpui huna eng ang takin nge Rohingya te ati don te ati chiang thokhatani Rohingya thopuai hi dik tak chuan colony hun lai atanga anthil ro chun du om lo tak ti maila dik mai ome British ho khan Myanmar ram anlak nu khan Myanmar chuan noi lama phai lelet ol zau diai doi tam taka om treu ti an mungala helama na thok tuatan Bangladesh lama Bengali ho an la lut ta dur mai ani chu wangin heng Bengali ho hi Myanmar ram mien ni lo lo lut chok mai an ni ti zonga Buaina chin fel tum na kha alian le renga chu wangin sang khat zakwa somriat le pani kuma uni winan rammi ni na identity asiam fel tum khan chutiang thlir dan mang chuan an kalpuita a tun thlengin chu chon chhun zom chhota zela chu dan sang khat zakwa somriat le pani kuma an siama chuan Myanmar chuan noi Rakhine le tanin tari ramvel sang khat zariat le somni le palikuma British in an lak ma alo to zong tele an thla kalzel te chau rammi ni na pom sak tura anti ta ka wangin Rakhine lama Rohingya tele namdang then khat chu engti kong ma in Myanmar rammi an ni thei don lo ti na ni tuna thu nei na pong lak tu Sipai lal minong line ngei po hi sang ni le som paruk kum khan Europe lam embassy pakhat ne nan lo in muto a chuta chon Rakhine lama Bengali ho chungchang po soin Rakhine lama Bengali ho hi chu sangkhat zakwa somret le pani kuma an siam rammi ni theina dan mangin kan enanga rammi nia pom thei chu pom mai turan nianga pom thei lo te chu ke ma da in an mani pom thei tu tur ram alo pianga ni le kan thon mayang ti in alo soi to hialani General Newen hun lai khan Rakhine lama Muslim ho chu Rohingya nam an ni tia soina tongkam
Gold Chronicle lama mu tura om ve zeu ti lo tun thleng hian he Rohingya ti tawngkam hi an mang thadu ngai lova chu wangin a practical taka man hlei thei lo dan engemo mangin he boina hi chin fel tumin ma an lo la thin to a ma se ni hlei thei lovaniang a changin boina so sang le dewa a changin a re le a chutiang vel chuan kuma herliam ta zela NLD sarkar hun thleng khan boina fel thei tak tak lo Aung San Suu Kyi kai roi NLD aron sarkar khan he boina hi a practical thei ang pera chin fel chu atum ngei maya athil ti vel dan chu ramdang poinan pompui be sein UN General Secretary hian lo thok to Kofi Annan te po aroi hialani ma se sang ni le paret sarkar dan pui mangin ramaral muang lo ti chuan lamin sipain thu nei nan lak sak thu thei ti an riat chian ve ema wangin an du angin thilan ti hlei thei chuang talova te chuan NLD hun laia ming thar anin vuatak Rohingya ti te chumi ma an lo ko thin dan Bengali ti tongkam te mang mi lovin Buaina chua lo thei dan tur ngai to in Rakhine state chunga Muslim ho te ti tongkam an chelek tabera Kofi Annan an thuro na lo pek angin Rakhine state mason na le namle namin kar in mu thiam lo na te theyang to kina chingfela chuti chungchuan an Buaina mutan ber sangkhat zakwa somriat le pani kuma rammi ni na danan lo siam ta en non le thu te human rights lamle international level atanga thlir po a thil in thlaulutuk om lo tur zonga malak na ang chiero engma suko thei tak tak chuang lova heti lai NLD in Rakhine Buaina chin fela tum vel lai tak hian ARSA helpol an lo chuaka chu sipai lamin na tok takin anan nuaya chumi ngong chuan Bangladesh rama Rohingya anoi telte me aral tlan tir ta a te chuan Rohingya Buaina chu Khawvel hriat thamin alo ir chuak ta ni atopa ICJ lama ko ta khin ngai khopin boru ka so sang ta ani bera ti chuan he problem lian pui mai ti fel na hi international ram te thlop be sei tu NUG chunga alo in ngatta chuni a ching fel thei mayangem NUG chuan sang ni le paret dan pui apom lo thu le thi ani thu a soi to a baka sipai council po enga ma angai lo turin mi te acha boka hetiang boina kara hian Rohingya chungchanga malak dan tura duang ta phot chunia a malama kan soi tak te ai kha chuan claimin a practical ta deu ati thei ome NLD aya adanglam deu na chu NUG hi chuan NLD na man lem lo Rohingya ti tongkam kha apom thlapani tin chu lo po danglam le deu ombok chu NLD sarkar kha chuan Rakhine rama Rohingya te chunga sipai sual torot kha ram chung ko ta chin felatum lain tuna NUG hi chuan khangan sualna human rights danan pa bal na zong le crime against humanity anti tak zong te kha ram chung mai ni lovin rampon international levelin international court ma khin arem ti chau ni lovin asoi moi ta view zok heni le a heng te ba ka ram in opna dan thar nei asoya chutianga dan thar fel taka nei nu chuan sangkhat zakwa somriat le pani kuma rammi ni na danan lo siam kha ennon le atum boka chuta chuan rammi ni na ante na tura mi tu po anma ni emo annu le pa te emo Myanmar ram chunga piang an ni le ni lo lamatanga thirna an kalpui don ti an soya heng te ba ka Kofi Annan thuro na lo pek te po kha ennonin Rakhine ram boy chin felnan hian anma ni Rakhine mi te ne na in mu le in kom an tum thu te boina hi anma ni ne na tang hova chin felan tum thu te po an malak dan turan soya hian tel bok hetianga an malak tum dan anan soya tang hi chuan Aung San Suu Kyi kai roi NLD hun lai an malak tum dan IM kha chuan NUG malak tum dan hi a practical ta deu zok ni ena langa ramdang dang po hinan pompui deu ngei na rin om ta deu ni na lang Rohingya chungchang hi tiang te no hi nia hi kan pi pu te atanga kan ram lu ani ti tur nei lo ani tareng maya hetia omreng chu ni thein an threlo waniang tin ma nia state mo khel pon ni chuang lo kan ti to kha nimin pia lam khan Rohingya United Team RSO anti maya an ho tu General Chomin Chun chuan Sipai Council laka silayan lek veto don tian puang ta a atul chen Sipai Council hi atop thlengin kan beilet don ti
video anti chhuak ani Rakhine rama AA ten sipayan puya anni RSO te hian ando ve thung don chunia engian an jail don ni kan thir ho zelanga lelama chuan Sipai council do tu pol khat alo pian bel chu alom om viu mai boke